ang tini first day u office of hai Achukka engke additional CEO borbo rotongo taisingo ang poila sung manino je kormachari ro or je authority tong nai ro narau bahai nuk tini ADC administration no abo ani questions ani prashno ni sung mani reason ongklai je kubui je ADC ni phola ADC ni je real spirit constitutional spirit abo ki oro chung nuk de nuk man de man ani ব্যক্তিগত muchung mani I know je chini ADC administration no ekta খুব একটা visible এবং transparency abo খুব nango tabo officer rok bo yang boss rok hai khlai abo simi khlai nai osuk jora tong khlai abo agok maya এবং বিভিন্ন category tongo কর্মচারী rok bo brauno chung maximum 75 to 80% office chole thani brauno খুব important tini ang naimani ani ব্যক্তিগত opinion je chini ADC chini je administration of tongnai ro brabai chung close ekta reaction kiba discussion abo খুব tongnani nango brauni various problem tongmano jeta chung overlook khlainani nai tongo kintu obo chung transparency phaina nongklai brownie advice brownie problem the administration ni nahomung brownie advice obo simultaneously ekta team work haitoi thangnai nango boni bagai ang ব্যক্তিগত jodi ang kunodin puno sujuk manoi thangkhongklai obona ang sosmoi stress khlainai je chini political authority administration tongnai bo ekta political line ni borong na boro authority political boss tongo ebong borono bo je stream tongman u stream ni chalok nai ro ongke boroni respective department ro bo sob samay update de ong update kre ong khlai bo jaga abo ong yangoi tongka abo jodi khlai mayong khlai abo pending onek din pending ong khlai botai ong mayong nai boni bagai khub smartly ani advice tongnai je kormachari ong thum je authority rok tongnai chini close relation from top to bottom abo jodi tongmang khlai ang ko 6 bosor TRPC corporation kaisa rubber plantation ang chalogoi phayo state government no approve ang nugmani je staff ni kaisa interaction daily ong yapuno twice in a week interaction nang senang bahai chalogo bahai thor ong yekhal team khawoi bra filo thango chung filo thango ang chairman thango MD loge phayo ta technical officer go phayo rabar kaina nongtung or groups namna nongtung brauno nok bahai rinai bahai rabar chara rinai bahai khlaina klon bahai khlaina ni seat bahai khlaina smoking house boro khlaina obobo u beneficiary rok bai salayo chung খুব team work kaisa মজবুত khlainai nango jokhon team work thango apurole je kono department beni prosperity bo kamani tongo ebong protek staff rok pokmai tini jora no barao telephone khlayo nini organizing system chungta bokbo maya ongoi tongka chungta mo khlainai je barao bai chung obo borok bisu kaham ham yang bichar khlaya kintu ning ani staff de ao ke phaili nini experience ek loge khlai je program tongmani ro government program tongmani ro bahai bono chung implement khlainai haitoino ADC bo a stage de bo barao tongo ang bisas khlayo kintu opposite obhab ongkhlai a jaga bo chung onek bo kosto ongo ebong kaisa department bai tongya barao bibhinno department no
Brau in charge ba aborok ba ekta brau organize khlainani khub rungnai dangnai ebong rungai no filo jokhon thango beneficiaries ko botong ani ba plantation ni ongya puno kaisa department ni bibinno program tongo fishery tongo nini animal husbandry tongo tai PW tongo bibinno tongo brau ni plan le tongo u plan wise brau jodi khlaimang khlai ani bono advice ongnai je grassroots level brau ni department ni main topic main objective no brau tonman khlai aro aboni rog bo brau bakhari nai ebong brau ni bo in 2-3 months time talnoi taltham bisingo brau ni ekta change paine bakhao je brau ni satisfaction tabok je chini ADC authority ro chungno bengai tlangmani abo bo khlai samani bai samung militongo abo kintu খুব important nungjago haitei brau thangnai bagaino chung kuno jag reform nangklai reform chung sahayota chung chuba mari mannai ebong chung bosrungnai je chini CM EM rok brau ke political authority ngo brau ni decision no final ongnai ebong brau bai bon chung time to time interaction khlai ebong nearest touching subordinate officer rok no bo chung nungoi brau bai ba chung interaction ma khlai na particular kaisa PW de thung kiba tribal related rehabilitation ong thung kiba education ong thung obotoi ro bo chung one by one chung khlai jodi thangmang khlai in 5-year term a great change chung nani ani asa tongo